ćemo uz pomoć naših dragih prijatelja. Mi zovemo Čika policajac, oni su iz Ministarstva unutarnjih poslova. Oni vam imaju pak jednu svoju akciju, imaju svoj štand tamo na ulazu u dvoranu, zove se Živim život bez nasilja. I ukoliko imate bilo kakvih pitanja, oni vam na sve odgovore, ne morate ni kasno platiti. Hoćemo još malo svirati? Stavimo sve da naspred. Surovi grade! Surovi grade! Županja, čuvajte se, može? Sljedeći put da dođu sretna i ono idemo u parti, može? Tako, ljubav. Najvažnija stvar na svijetu uopće nije stvar, nego ljubav. Ajmo! Bravo za nas, provemo pjesa Županja!